Railway station ania hey Pathian UK Zofate advance Krismas mangturin Hanover lam pan mekani hi wedding station ani when hi UK Zofate advance Krismas Collingbourne Kingston Village Hall Marlborough Wiltshire mga yang lain mun le achevel hi sipai mun nenain naya yang khanin winia UK Zofate Krismas Hmuahna Inkhawm mun hlimawm tak mai Pathian khawngaihna zarah kan hmang thei hi lawm tak zut ani kan program tlang wi tu te heng in ania program Krismas Hmuahna program khawm leanga inin roi te po om don ani ko soi muk muk tan tamai hei bun sa tan main sound system putlong tele musician chen katte hello 1 2 3 check yan pastor sangku male ku chate anong pokani kan dula fel te pati la te sile la el maite le hei kan chambal fel te punan lo elma hian hei decoration bell te hi sahan lai la hrang wat tui don ve heng te hi Krismas Hmuahna chok me tur te an ni hlom mani hi mo hei bawk sa te bawk sa te chuan chutani tele hei te po hi hei pudding tur te po an oma po se mek boka yan ratuai te tui don sur le me hei te pei chu chuan hen enge ni om ni hei chu hei chu chachum na tur ni tlat mai artuite boka salad te po omne sang ni la som ni pani UK Zofate advance Krismas kun de mom tak mai kan mang thleng thei hi Pathian hian lawm thu kan soya yan mun sang tangin UK mun sang tangin helai mona lo kon khawmah yan advance Krismas kun de mom tak mai mang hi lalpa tha ani hi kan program tu tang puite ani advance Krismas service yan chuan chum tenia chuan helma kanin chan kat te chan ro dang mai te tenia chan chu fiat to pe mo te ani tui don sur khop mai hai suan an te na mari lausu Pathian mai sa zomi ni ngai ro iraya nga papai singa nga minga chuan isua is urani ani 2 million alani nga sunu kara papani yang lal Pathian an de na tha tu da pita thut pa su pe anga sakop tha chu nga cha tu ni la 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 aramin kin ni ni ma pamati
tin marin van ter ko le na chun 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 nge yang mi pa ka ni si lo ati a in van ter ko chun a changa te na harau tiang tin sunga ka lo thenga chung nung bra ko ti te nan te ko che chu wang mi thiang ni lo piang tur ko chu pathian papa an ti a tin ngai te ilai chin nu Elizabeth ko ina tar du mi pa pa ita a chingan ti chin kha tu tha kha na Pathian tu chu reng thil ti thei lo ni lo lo a in marin ngai te lal pa boy nu ka ni i thuang se lin ka chunga khenga se ati a tin van tin ko chu na kal san ta a lal pa boy nu ka ni i thuang se lin ka chunga khenga se marin he na chu van tin ko in ngai roi rai nga pa pai chinga nga a minga chun i sui sa tu ra ni ron ti a Sai pun sini sama itu si kajian. Trang sủng bali, sai pun seri trang sủng bali. Chu bali lampa me chuan si chian a pen. Mai tu ni tiang ni bakal ara yang na papa singa na ani nga iman era sang. Chia nó chuan lúc cả chân sinh cha lúc cả sinh cha chia thua mà sinh cả linh chia tầm tầm nhé lúc cả chân sinh cha lúc cả chia không khá trang sống không có ngang được chia không phải được cũng chuan sang là thế nào sau đó thiang thì chúng mà làm gì là chúng nó bây giờ thiếu thì mình ăn được còn sẽ chú vàng như thiang thì đầu tiên của họ chú và thiang các bạn ăn thì ăn hiện nay thì lại chỉ nuôi em sẽ tiếp tục in ở tận nuôi in pa phải ta ở chính anh bị chính khá tuân thà hi ở sau đó là nhiều ở thiang thu chuộc rèn thiếu thì nó bên ở ông lộc ông là thì à in mà riêng ngay thì làm pa bao nhiêu cái đi thu ông sẽ in cái chung trên bộ sẽ ở thì à in quan hệ tổ chuộc ở cái sân ta lại cái làm thu ông cái chung trên bộ sẽ thì hiện cái thu anh nó sửa ông khăn Isaya na alo simro le kami tilchen ni atlever kum sa saribel to sudah ho te point an se to kharo an tu na le ka bu sia ki tu ge an nan ne ko chu bang chuan ni na so in khang an se to kharo chu ti kara Pathian sa papai ni han ni ka chu thil ra thak ta kan achuan thil lo kha van tu ko na se por ro kha ni a kan ti mo kan sia chuan kha ti hun lai kha tian ni hun ding te na an chan tu ko ani isu da ko no pathian la thiang lim ti khan mi pat me chia la thiang lim chau an lo nga pathian la kan thiang lim ril ru thiang lim ko an chu tiang chuan in tiang ni achuma hian theng ti Arsenal fit don chuan chu tiang bokin hetilai Zofate kha in kan chia chuan ma thai kan chia chuanin ma thai bo kha Zofate kha ni an mi mar kha tiang arai ti a sia bo kha ni a se tiang lo reng ani ti chuanin a ru in Zofate bo kha mi fel ta ka lo ni ta a ru in aril ruin ka ban san me nga ti mol ko chuanin a ra thang non du ka ban kha ni anu kin angai to ka ban san me ni ti ma silangin khamizan khanin pathian balan pa bang ter ko thong khan achuma khanin thu asoi atang khan ani point kha thil kha she thiam ta ni Keimahni
Krismas Inkhawm tuja buang tura insoma bangin buang turu kasoya itun maya khan kan naupang Sunday school ten la moi ta mai sa trong le mizo trong in sa kha minti lawm le zol le mai kan nau te han sa trong an thiam me manga mizo trong ko an thiam turan cho ta tin tu na khan lang ti ani ti chuan Inkhawm na huai tu khan Bible chan tat aron siara ten tran tu in aron siara tawa khang te kha karir ruwa omte an ni loma khang atang khan thu za tu na kan sai tu te pawh hi a ran in Bible chan chu toy te chavin lukabung ni chang som pali tu kha I'll be making some quotation and I'll be reflecting upon the meaning of Advent and then carrying on reflecting upon the importance of the Christmas itself and then the implication of that message for us today and how that we are going to apply in our lives. So that will be the main way that I'm going to reflect upon in our time of reflection this afternoon. So I thank God once again for this opportunity to be part of this fellowship and worship and praise, and at the same time to be offered and honored to share the living Christ and the living Word of God as we meet together in this way. Kan soi masak dua chu kan thu pui ti mai kan program Krismas Hmuahna kan hua Advance Christmas ti ya Advance ten Advent te pre-Christmas te pon hemi ming pathumang he kan soi kop fotina kan soi fotina at havetta amaro chu te ma tu buna yan kan soi masak wa chu Advent ti lai khanta selangin. We all know about the difference between Advent and Advance. Advance is a preparation before the real Christmas day that we are preparing ourselves and for the advantage of those who may not be able to celebrate with us here, and then some who may be going back home to India or other parts of the country to celebrate with their families. And that's why we are giving it as Advance Christmas. So it's so fitting and it's so appropriate as we observe today in this way. Chu anita Advance lawm chana chu atha kati khop maya chen khatte kan bia chuwa chen khatwan karlia khahodon ten tita ten karlia chumi lama kaldon ten tita ni khan zong song huam khan inclusive devin tu na yan program thadeu mai kan le he kan huai tu te in fact om kati khop mai khalai kha Advance lai chumi ta se chu chuan 3 Christmas support to keimahni chu soi fi khawngaihna ni ta selamia Advent lai to them te kan soi ko chu Advent is all about the preparation or the coming of the Jesus as a baby. I may put it in that way. It's a preparation time, preparing our hearts and minds in order that the Spirit of God and Jesus Christ Himself will coming into our heart. Lalpa lokal ro katin lunga itan hun katin lunga te kan ti thinani kami in both side na preparation with great expectation and with excitement ani tero Christmas local turata na karin both side na chuan tunkar he right from this week we are celebrating or entering into the Advent season. Tunkar kan yan kan lutami. So the first Sunday, last Sunday, we lit the light of, any one of you could tell me that? The light of hope. Christa, the living hope we have in Christ. We lit that candle last Sunday, the first Advent Sunday. So to lalpa base na nunga kan muale local na turata na kanin buwas sa inani. So we are still in that week
and coming to this weekend, from tomorrow is going to be the second Advent Sunday, where we serve Christ Jesus, who is the living hope, who is our peace, and who is our love, and who is our joy. Not only today as we celebrate in this way, but days and months and years to come, let us continue to focus on Jesus, who loves us so much, and the God who reigns, the God who loves, and the God who sends us to do our mission within and without, in the place where we serve and witness His name. Itakan karirua o makan sa opalan itu. Tituan lalpan kan Zofain mal minsom sila kan pizel turahian kan ti apiang ni Pathian ropuna alon ni zel don ani tituan kita tanga kan in tender huna po trong try naupang te le WhatsApp mang te til dang mang ten sanchin kan in zelanga kan lawm na te kan in lawm puyanga kan tra na te kan in tra pui zelanga chu kan ring tu ni kan in kum khat na lan chua tir zel na le Krismas Hmuahna kan rilruan lawm piang tharfo turatana katu verchu an lalpan kan zatan man som sakose. Amen. Amen.
mga hello introduction theh kan ei don ne local role kan sipai tamzo khi an local rem sang thilowa midang kan lo me mo Freddie hila introduce siya lang kasi Maro tinaw po ha. Stella po ha. Stella po ha. Local girl.啲吉他不晒，播喺度高鼻咯，不晒。阿羅乜咩？UK Zofate係chungขัดกันเนี่ย one big family กันเนี่ยเชียนนี่ชัดเนี่ยพอเห็นที่ต่อเป็นกันใน support ทีนะมานี่กันดูนาป่าเป็นอาทิตย์พวกเขาเนี่ยกันใน support แม่มั้งน้ำดันพวกเขามากันที่อันสิไปเขาตัวเนี่ยกันที่เพขจวนเนี่ย in community in support ชัดเจนที่เขาทำมาได้เมียนเบียร์กันที่นู้นแต่จู่วางจวนเนี่ยให้กันลุงโชว์เสียนะตินกันหมดทั่วจู่the motto UK Zofate is in English it goes like this: if we live together; if we die together. So it's that simple. No. So do not one in introduction kan tianga kan hming le UK khoi peng kan om pi le tu chuan hobby kan se na tin hei te si le sual le hian vacancy om le ni min sa chi am chuan chu se la ne zo ram lama in beng te pon soi thei chuan tin vacancy om ka chuan musician ti khan lo ti ri ula an chan chu an beng ki thabak to la ne ku sai chang nan chan ni la ma to pe stella chang nan chan ni se Hello everyone, coming to Stella, very muy Felicia, winter. Now kanya ita kacho mangin now karon kuya. 잘했다. Isola so aning coming to Collingbourne. Hobby to listening to music. Zofate Chibai ulit kami sulu season mensangi dia UK yan Birmingham ako magautu isawan pui benekai dia suanin sipir beng thuna mizoram akan oma suan kahobbi chu langai thak te thalam te suaninenge mun thar tho te nya ina to kan atho hi skill worker visa in I tuna ko me kan lawm 오늘 찼어. Aperta thei to mai nga so la. Doing a master's because I was at Lancaster University at Kingston. So I should feel that got some of their
We turned it on. Single name? Single name. No. Hello, coming to Bilan San Emilia Sante India. So tunahan Oxford University master ka timeka kung program niya so I saw lots on ATC so on hobby to cooking in developing ka siya TV po Insod nai le. Coming to Friday London Sangya, atang zok song kan dihin chape dia kan chen chen na chen quick course ya. And then dia. In to na kan to make it Air Force price more than got for side song. Movie and ya basketball ya. Single restaurant. Coming to Rosila Vapual niya so jani kala ay tunahan in very magan oma ikau imang mati te inasan ka umria chuanin heta na top tur khanin inner space thawkin niya ka urang thangin chuanin exam competency exam te ka umria ka urang visit pa in chuanin ikarle Tuesday hanin ka hole le to na ka visa hi December 10 ani buka wangin chuanin hobby chu kan lo ban lai chun kan nei ve china to na chuanin I hei han soi factor kha kan nei lawa ka til ke pya ko ta kin al ti theya chuan Chal tu. kala single person kan nei lo nu la kala nei Coming to Sahira ania Kingsai Khua Kania ai zo na tawkin ka oma chumia wang chuan tu tlang nei ta ka chinga tin hei UK Zofate zinga hian ka tel thei hi no ka ti le a hetiam advance Christmas in an mountain hi kalung atile gani achan chu toy te a history han soi lok ka duwa sentence tambak kabin chu thingsa ho khian aizola om khian ni chuan America USA lama om te UK te India peni chuan thingsai lam kan tia aizola om ho khian advance Christmas hi December ninga atanga ni sari niriat ti vela hian kan mang thina ni helai in bok hian mani kholama ho tu te hmun rang kal tu te ni thina wangin kan mang thina sang ni le pariat atang khan kan mang ani chu tia ang chu kan man thin da ania helaya hetiam huna advance Christmas mga katil thei kalawm tak sit zenali ti khatoi te am soi ka du wain ya anu nung bera ka soi nge ka chan kha helaya kan on na chu long het sa son Kil ngen huna kanya mama in ming kawa ai zola chuan ke po tutlang le tan thau kanya chuan helama chuan London a oma Bluesberry a LLB kasir hobby games ka khel era single moment the Carnegie ke Zofate official link kan lawm do chu ni chu
Paolo va gacilka. Atlate Bapui. Thầy chơi bé. Đi. Marwati. Gift exchange unti meka ai naupang table tanga alian thengin wainia gift exchange kon hmang tak mai kan mang boka chuan chunu program ania chuan zai ho na tele special item nei de pon oma chuan in gift exchange chuan hian zai ho na tele chumal som tong tai na chi te kan chân vô kan ruột tên này ngã chuan Elpan Krismas UK Zofate Krismas Hmuahna Inkhawm season hmina chu kan chol san tringa chuan san ria kan kil ho don ni naupang pawh an hlim le mai wina Asian mai UK Zofate Krismas Hmuahna Inkhawm kan mang thei hi lawm tak zut ni thian hena po lawm thu soi ni chuan chaukalama te le mun danga solama kitchen lama te chuan dining hall te po kan lawm boka chuan in hun hlimawm tak mai kan mang thei hi pathian hena po lawm thu kan soi ni hlimawm le mai Krismas Hmuahna Ruai na hian kan kil mega he kan naupang te pon pur en maya tian ti khop maya Krismas Ruai Hmuahna Ruai hmang chu ai bai nia pathian khawnghaihna zarah yanga hun hlimawm tak mai kan mang thei hi lawm thu tian na po kan soya chuan mi kan tam tuk lo nan mi samsari rian don lai mai chu kan pon khombe chun kan ngai sang ni le som ni le pahi Krismas Hmuahna hun hlimawm tak mai tian zarah mang hi lawm an pu tak zut ni Krismas Hmuahna Ruai zo hian zai ho na te nei le ma chu he lama hian naupang na an do zo nuin hei pui tem po Tabaring TV. UK Zofate Krismas Hmuahna Chibai Pathian mek boka chuan thahnem do mek boka ngemani nghe kan mẹ don kia nào kan ton ani nel lom su maya chuan sama hian kan te nam boka
sang anh em cả hay chứ tùy mèo mấy Caramel pa hi ang sang anh em bokeh bokeh bay Ito na, bokeh bay Ito na siya Kalau mau bokeh bay. bokeh bay bokeh bay theo mà xuan ano na arri te nghe don bay po bekang te eo ini saladnya martabol buka jani min kakak ini apa ini mau kue deh ini boksa buka suan tahian boksa buka nghe cảnh này á nó tuy đôn về hành tinh arsa cảnh đây mày Krismas Ruai với tận mấy chuyện để tiền nhé chef pupui boya zarah ấy cho mẹ tôi tắt tắt cái này phải phá mà mắm phải cái lawm mẹ nhang nar anh Israel